Inga minute ntsena kubila ora ya 12 kahlaka se 10 minute kubila ora ya 12 inhlekana mingisoro mngaralo na FM na kuhlekanisa kulonga ngiselasitiche ko eka nhlekano namuhla rabumbiri siko irabontlhano ra ngwetele ya ndzati le mana magitimbiri makumembiri nar mena nikalanga pet mathevole ngwana smato chimo xithanga maxingirtano xicecana makunalo wandandaze taka wena twika na ko Afrika Wa Vulavula lo kota ku kuma nale ka TikTok yana mifika mukukhalanga pet mathevole hitwa kumingeni kumiki hindlela yale nongana ko utaba ko fam so fika le ka hafu kupele awara liya ya ngwenhlekani lo yima ekubyela ukuthi makatifamba tritingane la eka nhlekano sikona na muthamingiseri wa mngaralo na FM soswan dabulana chawani kusuka Mpumalanga chawani vala ku ta hibyela nyana kantsongo etimhaka ta ntirho lowu vengele ku endleni wa ku va wu pfuna eka ku antswisa xiyimo xa vantshwa eka tindhawu letiya laha ku hetelela ku kundliwa show leyi kumbexani show yoyeleyo yi hetelela ku yi pfuna ku vantshwa na vo va kota ku tiva ku hi swihi swivandla leswi va nga swi landzelelaka ka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana ku yisa mahlweni hi ndlela yaleyo hi leswi hi nga ta va kha hi bula na vona ha swo handle ka sweswo hi ta bula na va EFF hi twa n'wangulo wa vona ka timhaka leti ta ku timhaka ta ku xavisiwa ka byala a Limpopo leswi a swi ringanyetiwile swi bakanyeriwe etlhelo ku fika sweswi se hi ta bula na va EFF hi twa ku va ri yini vona hi mhaka yo yaleyo kasi hi ta tlhe hi bula nakambe na advocate dokodela Tsietsi Ramatsekisa hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta mafambiselo ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta ku ongeti musirhelelo wa Ike i ri mheni la ku tlhelela ntirhweni kahle ku endleka yini ku endleka yini hi musirhelelo wa Ike ya hi tshame hi va na yena musirhelelo wa Ike loyiwani i le ku kombeni mavala lama van'wani va nge hakho i komba ku hi mpela musirhelelo wa Ike la nga tiyimela kasi van'wani va ku komba ku onge ti tirhisiwa hi van'wani va ku o va ku xanisiweni se hi laha hi nga kona mingiseri wa Mngaralo na FM kasi yin'wana mhaka leyi nga ta va hi kha hi bula hi yona hi ta bula na Statistician General ri senga maluleke hi langutanyana ka ntsongo ka ku ndlandlamuka ka ikhonomi loku tivisiweke ka 6.6 wa tiphesente ka kotara leyi ya vumbirhi xana swi vula yini leswiwani hi ndlela yoyoleyo ku na swiviko swa leswaku ku nga va ku ri na ntshikelelo swinene eka ikhonomi ya tiko ra hina hi nge hlamali langutana nxavo wa mafurha wu le ku tlakukeni hi xiyimo xo chavisa xikarhi ka vusiku lava nga ta tirha night shift namuntlha va ta tirha va ze va ku ho hi ku loko wo languta vanhu vo tala va na leswiya swo chela mafurha loko yi kha yi lava ku tlakuka nxavo wa woho hi ndlela yeleyo se swi vula ku hayi ku ta va ku ri na ntirho wukulu lowu nga ta va kha wu endliwa namuntlha loko hi kha hi languta ka timhaka ta lava va nga ta va kha va tirha night shift ka ku chela mafurha wena u ri yini ke timhaka tingani leti nga tikhoma vala va nga vulavula tolo va xikalavitu hayi va pfunekini ku nga ri khale hi ta mi byela ku swi fambise ku yini khensile swinene mhani mavunda kusuka ka khoto ya le Giyani tle hi khensa swinene na vanhu vo fana na va tatana Mfamadi hi ndlela yeleyo va kote ku va va hoxa xandla ku vona leswaku va pfuneka khalanga a khensa swinene a hi yenini mahlweni hi pfuna rixaka hi laha hi nga kotaka ha kona 13 minute ntsena ku bila awara ya 12 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Mngaralo na FM makomba ndlela sweswiwani hi la ku bula na chawani la hi twa ku va hi khomele yini kusuka la Mpumalanga hi ndlela yoleyo hi ya ka chawani hi ndlela leyi hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Mngaralo na FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hi fana hi va na holobye wa timhaka ta gezi ya ha ri ka stage 6 a ku na nchumu xi nga cinca mus hi ku loko a hi nkama lowu a hi ri hava holobye a hi swi twisisa ku ha munhu loyi a nga langutana thwi na timhaka ta gezi sweswi i koho kambe gezi ri ndla yini se hi tlhelele futhi ka stage 6 futhi loko ri hala makaya i stage 100 aka ha ri stage 6 loko ri hala kaya stage 100 ko tsaka ku ri a gezi mana amukela chawani la chawani hlekani Enhlekani mohashi mi pfukile hi hlayisekile a khensa swinene chawani ni rivela vito leriya mina ni tsundzuka leriya ra mfundhisi vo n'wina hi n'we chawani mani
tsemile kongolari ya network mingisero mngana lone fema itlhela ka Chawani ta kota ku bula na yena ta twa ku i khomele timhaka tingani kusuka le Mpumalanga le ndlela ni vula ku a hi languteni sweswiwani gezi le timhaka ta oil na ku tirhisana ka hina na matiko yo fana na va Russia swi hi vuyerisi nchumu hi mhaka ku a hi swi koti ku tindlela petrol ya hina ho xava hinkwaswo le a swi ndliwa kwala Afrika-Dzonga swa oil kambe swa ha ndliwi masiku lawa imanthlela ka Chawani ama ha ri na xivutiso Chawani byela ni vayingiseri ku i Chawani mi huma kwihi n'we mani i Chawani vutlhari hi huma kwala i jara kwala Bush eAgincourt kulele ko eAgincourt Matsavana ni byeleni n'wina tani hi vaaki va le eAgincourt kumbe n'wina tani hi vutlhari ku na nhlengeletano kumbe ku na show leyi mi nge le ku yi endleni a hi sunguleni hi languta ku show leyi yi endliwa hi va mani na koho yi lava ku fikelela yini okay muhaxi xo sungula ndzi rhandza ku khensa for opportunity leyi mi nyikaka yoho as Bushbuckridge Youth Empowerment Initiative i-NPO leyi nga sunguriwa hi 2012 ku la ku ringeta ku vuyisa show leyi a yi ri koho malembe ndzhaku minkarhini ya holobye Ntsanwisi minkarhi ya ti-homestead. So the reason to mtsutsumerisa ndi mbuyisa le ka minkarhini na Ntsanwisi i ku the show yi ve na impact leyikulu ngopfu eminkarhini yo liya leyi nga nyika na ntlhontlho ku yi kota ku yi vuyisela. For example ni ta nyiketa hi journalist yo fana na Mr. Mhlanga Elijah loyi sweswi a nga xivulavuleri-nkulu xa Department of Basic Education. I munhu loyi a nga navela career leyi ya journalism from the late muhlonipheki Mr. Semzima. However ku pfuxeleteka ka ku navela lokuya ku ve loko a ta la xungula hi hostiwa kwala Mala Showground a ku ri na vahaxi lava a va ta for Munghana Lonene lava nga fika va pfuxetela rirhandzu ra journalism a va vona hi matihlo a ku ri a center leyi mabindzu hi ku hambanahambana na ti-department ta government a ti ta navetisa mitirho leyi va tirhisaka xiswona as ti-department than loko hi va vona va hundza la mapatwini kumbe hi vona miako ntsena. So hi vuyisile the structure lexa xa show 2023 is bigger and better with the target leyikulu ka vantshwa hi ringeta ku susa vantshwa exitratini hi ku leswi swi navetisiwaka ngopfu sweswi i mabyala na mafole. However if we bring these opportunities ka center leyi va nga taka va ta navela, for example sweswi SAPS yi humesa ti-departments ta yona hi ku hambanahambana, forensic the detective department administration lava vonisaka vana ku te vana va sekete thulamaxi namuntlha so va kombisa ku SAPS va tirhisa ku vo tirha ku pfalela ntsena swi tele leswi va hi pfunaka hi swona va SAPS. There are many other departments: economic development, social development, metropolitan, NYDA, University of Mpumalanga, Department of Agriculture. And the Department of Agriculture mohaxi la ku kumekanyana a unique story hi n'wamabindzu n'wana loyi a humaka a hluvukanga. Mohaxi n'wamabindzu u kota ku endla xinkwa hi mavele, u kota ku endla pie hi mavele, u kota ku endla magwinya, ti-scones na ti-biscuits hi mavele. Swilo leswi van'wana a va nga swi tivi ku it's possible. So ti tele ti-activities leti ti humelelaka la, and also what we want to leave behind it is skills leti hi nga vita vanhu lava navo va nga kula under the show lava se va nga vanhu lavakulu va nga humelela va nga in big positions ka ti-departments hi ku hambanahambana ku ve ni va ta navo va ta navetisa lava van'wana va nga le xikolweni sweswi. Munhu wa le Bushbuckridge does not have to travel 400-500 kilometers to Joburg when a va na a glimpse to an opportunity. We are bringing those opportunities sweswi la Mala Showground. Se lava va ta ku ni twa sweswi mi kha mi ku te ku na circuit leyi nga tisa vana kwalano loko vana va ta lava ku languteriwa yini ka vona handle ka ku va va dyondzisiwa va hakela i mahala ku endleka yini? I mahala buti wa mina. It is these opportunities free of charge ka vana va le Bushbuckridge because we understand ku va na potential. However without exposure a ku na lava nga ta ya kona. So va exposure ka ti-different careers leti ti nga kona va nga ti pursue-aka loko va pasa grade 12. And a ko va circuit ya thulamaxi ntsena. Tola a ku ri na circuit ya Matsavana. Na tin'wana ti-circuit ta va ti karhi ti hi joina ti ya mahlweni. And it's a blessing in Kateko, in fact,
so mundzuku munghana lonene ta hi vhakela na yena ta haxa tweet from kwala showground meaning ku ta va hi kota ku yingisela hi vanhu vo tala lava munghana lonene nga na vo under their listenership. na ku kumbexani vahaxi vantshwa na va nga ta va ta navela va vona ku lava nga ta va ri koho xipano lexi nga ta xi kha xi haxa kwalano ku ta va ku ri va mani ivi va hetelela va navela na vo kumbexani va vahaxi va munduku. Most definitely, much of it. Just on the funny side. Ego, she tsakisaka. Ego na loko langta the social coincide. Kuna mindyangu leyi yi nga kula hi ku veni van'wana va hlanganile kwala showground. So we believe some of the people lava nga inspireka va ve ti-products ta ku ta vatswari lava nga hlangana back then. Ku ta va na a good story to tell that continues. Yi homa one muhaxi futhi la. Leyi a nga va product ya the previous show. No, it is vutari na swo hlangana na swa vhesi ya ndla na vukati na swo swi koho ka ti-event ta muxaka lowuwani vanhu va fika va hlangana va vona vanhu vantshwa va pfuleka miehleketo hi ndlela leyo ku ya emahlweni hi xihi lexi mi nge ri a mi fambi mi nga xi vulangi loko hi kha hi languta ka ntirho lowu kumbexani mina mi nga se fika kwalano sungulani mi ni byela ku ntirho lowuwani wu sungule rini wu hela rini mi ni nyikeni nyana xifaniso xa program ya n'wena. Okay, ntirho lowu nga sungula tolo mhaxi wa mina i siku ra vumbirhi leri wu ya hela Friday, and on Friday we will be grace the presence ya MEC Busisiwe loyi nga ta va adressa a gala dinner leyi nga ta va yi sungula hi gala event leyi nga ta va yi sungula hi 10 namixo laha hi nga ta va hi burisana na vaakatiko hi ku angarhela from different stakeholders like I was saying the academics ta va hi vakachele the academics the business people, government employees hi ku hambanahambana hi vonisana ku hi nga yi kurisa ku yini Bushbuckridge hi ku angarhela, and not just Bushbuckridge hi nga va hi sungula kwala Bushbuckridge but ku navela want to have an impact ka South Africa hinkwayo. No, na khetsa swinene leswi mi nge ya mfambi mi nga swi vulangi vutivutlhari xo hetsela mi ri yini n'wina ka rixaka hi ku angarhela na vaaki va tindhawu ta le mhala a Bushbuckridge hi ku kongomisa. Hi ku hangalasa xirhambo muhaxi ku a vati va ta ti vonela hi matihlo ya vona ti-opportunities leti ti nga koho from vana ti koho mitlangu ya vana va age ya crash ti koho ti-entertainment ta vona yi kona ti-departments leti ti tisile for not just vantshwa hambi vanhu lavakulu swi tele leswi va nga ha swi dyondzaka a va tshuneli kwala mala showground opposite public works na xikolo xa Orovelani a va tshuneli va ta dyondza mhaxi. Jawani khensile swinene na mina loko no kota ku mi ni twanana no nghenelela swilo na hambi ni nga rhambiwangi mi ngo vona ni ku humelele se mi nga hlamali. Hi nga tsaka ngopfu mhaxi ku na ti-opportunities to tala ngopfu. Khensile Jawani. So inkomo sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM nkulukumba Jawani va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga ta famba koho le ka show leyi nge le ku yeni mahlweni nongonoko lowu nga ta kha haxa leyi na wu tiva no ka kumbexani nga ri ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula hi swona kambe ke ku na nongonoko lowu nga ta kha wu haxa eka show leyi ku nga ri khale ku rini ni ta ku byela va ta ku byela kwala ka moyeni ta swi twa swi kha swi tivisiwa hi ndlela leyo handle ka sweswo a hi ku cuku hi khome tingani timhaka i 23 timinete ntsena ku bela awara ya 12 timhaka leti ta ku xavisiwa ka byala ku pfariwa hi 12 ku ya hi khoto ya le henhla ya le Polokwane swi ve bakanyeriwe tlhela swi vula ku se binwa byi tshwa ku fika awara ya 2 mirini makayele hi la ku bula na va EFF sweswi nga ri khale n'wina mi ri yini hi le ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 7443911 0860002543 na ri teka riqingho rerone andzhaku ka loko ni kandziye laha Mathebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. swin'wana swa swipimelo swa koho sweswo swa ku ti-SMS ta mahala ti tirhi se votani mi votela tinqambi ta n'wehe ku endlela leswaku ku tiva mani ku nga va yo yetela ku yi tlhomiwa risiva nqambi yoleyo hi siku ra masagwadi mina ni rindzela ku lava ta twa i va mani lava nga ta hi nyanyula hi siku leri hayi hambi va ya swi tivisa rini hi swona ni nga rindzela switoko sweswi
hi ndlela yale kambe ya kaya ku tumingiselo men 0860002543 mi nga kayeli nongona ku hlawuleka ka dzumba ra mina namuntlha laha hi nga ta va hi ri na ambasadara wa Xitsonga Music Awards kha mi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga ta tshama ha koho ka endlela ku mi ta kota ku swi tiva ku hi swihi leswi mi fanele ku mi swi endla hi swihi mi nga fanelanga ku mi swi endla loko mi kha mi seketela tinqambi ta n'wina kambe ke sweswo a hi amukeleni khalangala nhle ka Ayi mfekani minjani? epfokeni n'wina mi njhani Awu hlayisekile batume. I can't. Awu man topic leyi yi sensitive maka leyi khoto a yi ringeta ku yi pasisa yi nga bakanyeriwa etlhelo. Loko va hi langutini a swi affect vanhu vanhu lava nwa ku byala ntsena. It's a broad thing, swi affect almost everyone. For example, kuna ti-artist. Kuna ti-artist tin'wana mi kuma ku a night or a day una ti-event ta ku fika 3 or 4. So loko va ku va pala hi 12 vanhu valava va pimeka ku va fanele va performa ti-event tingani, which means business ya vona it will be affected as well. So it's a broad thing. A va nga yi langutanga kahle. kambe yale artist balo kuna un'wana kambe a nga nghena kwala moyeni yalowo a yi kaneta a ku hina a hi yimbelele byala hina va nga hi katsi ka sweswo hina swin'wana na swin'wana ha perform kwala ka moya wona va performela hina kwale byaleni loko hina hi nga yi byaleni va performela mali va performela n'winyi wa tavhene va langutanini va ri vambirhi a kumbexani swi tlhela swi fika swi hambana ku ya hi ku i mani nqambi ya koho mara abyaleni va yele ku tsakisa hina ku byala a ku na vanhu van'wana va tsakisa ku vona kasi byala a byi nwiwi na nhlekani na a byi ngheni na nhlekani a byi ngheni na van'wana ha nyuma byi nghena kahle na madyambu a xinyamini mi ri vusiku byi khome swo tala swi tele ngopfu emakedani hi tlhariha na vusiku ntsena nhlekani byi endli swona nemetweni so inkomba loko va kha va vulavula va kutani va ku hi tlhariha na vusiku fashion leyi ya ku ni nga tsaleriwa papila hi un'wana muyingiseri a vulavula hi timhaka ta ku ka hluvuriwa le byaleni kasi kahle ku endleka ni kahle ni fanele ni ya byaleni mina ku hela loko ka vhiki ni ya voka kahle ko endleka yini ni rhambeni hi ku hi fika njhani ka ku munhu a hakeriwa ku ya hluvula hi fika njhani ku munhu a hakeriwa ku ya hluvula 0860002543 a hi ku tumingiselo mena ku angula u ku yini ka timhaka leti hi bulaka ha toho 28 minutes ntsena ku bela wara ya 12 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku n'wangula wa wena u ri yini ku nga ri khale ta ku matlhoko maka ta manga misava ya awara ya n'we ivi kusuka kona hi bula na va EFF hi twa ku va tsaka ke hi mhaka leyi nako lexi va tsakisaka ku nga va ku ri yini hi ndlela yaleyo hi ku van'wani va ri a swi nga fanele swi ngheneriwa hi mavandla ya tipolotiki se loko vo va kha va nghenelela va ri yini loko xiyimo xi tetani va vula ku se vo i phati ya vanhu lava va nwaku ke kumbe i phati ya na lava va nga nweki kumbe lava nga yimeki naswona swa ku byala byi va byi kha byi xavisiwa na hi mabawuto hi ndlela yaleyo 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a yeni ni hatwa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya ta va ya yimise kwini nga ta hi pfuna ku endla sweswo i tatana Hlulani Fanwell Magayisa ivi kusuka kwalano hi teka riqingho rero ku ya mahlweni hi ndlela leyi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 a hi koti ku angula u ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo i mhaka leyi nga lavaka ku va hi bula ha yona ya ya hi khome msirhelelo wa vaaki laha msirhelelo wa vaaki a yi entirhweni namuntlha a hi twenini ku mi angula mu ku yini na le ka yaleyo mhaka un'wana miyingiseri nhleka aye minjhani buti hi pfukile minjhani butseka hi pfukini mirini n'we
na ku vulavula hi maxangu lama hi nga na wona la ka tipolisi ma tikisela ku na miri i nga pfuka u vabya hambi u nga vabyi hi ku hleketa hi wona na loko nga mahleketi ma va ma kha ma ku tikisela ekhini ma vona xo sungula ku nga xexinga ka xona xa gezi xiyimo xa gezi ka tiko ra hina Botphet xi le ku hi tikiseleni swinene ene swi tikomba i nga ri murhangeri wa xivandla xexiya xa gezi a nga tivi nchumu a nga wu tivi ntirho wa yena a hi lavi munhu loyi a nga ringetaku or a hi lavi munhu loyi hi nga ta ku i le ku ringeteni hi lava munhu loyi a nga ta hi tirhela hi nga havi na xona swa rilisa Botphet timhaka ta ke swa rilisa Botphet le ku tivutiseni ku leswi va vulavulaka timhaka ta ku hi ti 24 ta December ku ta ku nga ha ri hava load shedding vo lo ku tandla yini swi ka swi leswi swi nga le ku va tsandzeni sweswi a swi kona swi leswi Botphet a swi kona swi leswi Botphet mi languta hi Botphet kusuka hi January hi ta vhota hi nga ri na xona xiphiqo ku hina hi ta yimisa swifuva hi ku vatirhini a ri ku cineni minister wa hina kwala hi Nsota a Dobsonville a ka cina a dansa njhani hi ri ka xiyimo xa so van'wani veri va cina hi mhaka ku wa swi va khumbi swilo leswi ni yima na vona hi Botphet varhangeri va hina hi Botphet laha hina hi nga kona hinkwako a va kona laha hina hi tshamaka kona hinkwako a va kona hi Botphet langutisani vusirheleli bya hina bya tiko ra hina byi le ka xiyimo xa njhani hi le hansi a hi rhurheleni swin'wana hambi hi rhurhela matiko lama nga kona la ka the world ma ta ra South Africa ku ta va na vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla loko va famba va yeni lavaya back to zero a ku ri na BRICS kona ku kha maphorisa laha all over laha sweswi ma ku maphorisa lama nya a hi languteni ka swa switimela ku famba yini a hi languteni joni ti-building ta ha tshwa tindla yini a hi languteni mapatu ma bodloka i ncini xi nga le ku fambeni tiko leri Botphet so mina lexi ni nga na xona swilo leswi hinkwaswo a swi le mavokweni ya van'watipolitiki swi le mavokweni ya hina hi ku i tiko ra hina leswi vakokwani wa hina va nga wu vutisa swona mfumo kusuka ka lava a va wu fambisa hi nkarhi walowo hi leswi na hina hi fanela ku hi swi endla ku nga ri strike xa ku hisa mapatu na ku tshovelela tirhoboto na ku hisa swikolo na titliliniki hi ku sweswo varhangeri lava hi nga na vona va tsakisa hi swona why ni ku va tsakisa hi swona va swi tiva ku ri loko i hisa tliliniki va ta ishiwa 10 yi ya ka manthende yako ka vona ni karateke ngopfu namuntlha Botphet ni karateke ngopfu namuntlha thank you 0860002543 swi tikomba va ka economic freedom fighters va cinca mihleketo kambe ka a hi ku twi wena kwalaho nga koho 0860002543 ku we n'wangulo wa wehe wu ri yini ku cinca mihleketo hikuva hi vulavula na vona a vete hi ta vulavula na vona sweswi kambe ke swi tikomba ma nga ha ri ku kumekeni kambe ku nga ri khale hi ta va hi kha hi bula na advocate Tsietsi Ramatsekisa hi ta twa ku vona va ri yini hi timhaka ta msirhelelo wa Ike loyi a nga ya entirhweni teke xiboho msirhelelo wa Ike ku hoy mina ni ya na phangela ni ya ntirhweni mina ri mina ni ya ntirhweni msirhelelo wa Ike se a ni tivi ku swi va swi kha swi vula yini loko ya teka xiboho xa ku a ya ntirhweni hi ndlela yaleyo 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa mhaka ya wena na timhaka teti ta byala a hi buleni hi tona hi twa kumbexani van'wani va nga hetelela va swi twili kumbe van'wani va nga hetelela va swi landzeleriti ku ya mahlweni na yo ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi kumbexani na yo a yi fanele yi ta hi fanisela ku kahle va fike njhani ka xiyimo xexolexo va ri va lahlekeriwe hi mhaka yini i ncini xi nga endla leswaku khoto yi bakanyela tlhelo
timhaka ta ku simekiwa ka nawu lowu i mhaka ku a ku vulavuriwa ngopfu na vaaki kumbe mhaka ku vaxavisi va byala va vilerile ke i swin'wana swa leswi kumbexana hi ta tsakela ku twa swona ku ya emahlweni a hi ku tumikisero wa mina nhlekani Hayi njani epfukeni wena minjhani vutomi hayi okay a khensa la ku langusa ka le ya Eskom kahle ka ya mina ni munhu loyi ni nga tirha ka ti-power station ti-substation not transmission mhaka leyi va yi vulavulaka a yi kona kahle kahle ya loadshedding hi ku ya mina mfumo wa hina wo tshika kumbexani wo tshikela van'wana ku lava yi yi fuma ekurhuleni va yi tshikela ku na substation yin'wana eGimisini okay ri va tsemile riqingho va ha ri vulavula hi le Germiston xivambo I'm lost. ahe papa Mpfukisi. ni vatomi njhani n'we Hayi valava butchet. a khensa No la ku nyikanyana vonelo ra mina ra ka peni. ra ka peni ngoza Ra ka peni ngoza. okay Ni twa ingaku muyimeleri wa vaaki u out of order. This is the anarchy leyi nga ku hi hlupheni la ka tiko ra hina namuntlha. Loko ku ri ku ye wa tiva milawu ku milawu yi vula yini loko ri ku na leswi swo ka swi nga endliwangi kahle hi va lava va nga n'wi yimisa be it parliament kumbe ofisi ya president me a ni ta vona ingaku a swi ta va swi fanerini loko a dilana na timhaka leti hi ndlela ya xinawu na ri kona butani ni vayingiseri no la ku twa ku hi ndlela ya xinawu mi vula yini a nga satisfied hi decision leyi nga tekiwa henhla ka yena se kusuka a ya ntirhweni a tiyisa ku ri ke na nga pfumeleriwangi swi hoxekini hi ku vona ka mina a ni ngo komiti liya yi tekile xiboho yi xi hundzisele a ka huvo yo endla milawu kambe huvo yo endla milawu hi se teka xiboho so loko ye a ni maendlelo ya tiko leri ma swi tiva ku na maendlelo ya tihuvo ta xinawu ta ku interdicta ta ku endla swiyini yini loko ri ku outcome leyi yi nga humaka lavaya a yi n'wi khomi a twa a ringanerile a ku fanele ku ve na swin'wana swa ku yelana na sweswo mara loko ri ku a suka a ya ka ha ri na timhaka leti nga hengiki swi va swi kha swi vula yini handle ka ku hi nga tala ku hleketelela ku la ka tiko ra hina ho ti fambisa hi ti endlela hi ku rhandza a hi nge for example a fika a ofisini va lava a fikaka ya ofisini ya vona because a hi ofisi ya yena i ofisi ya mfumo kumbe ya xiyenge xi xi rhangelaka va fika va ku masecurity va n'wi khomi va n'wi humesa ma yi vona ku endla hansa ya njhani na tingana ta njhani a ta ha ri tingana ta yena ntsena ti cinca xiyimo na xindzhuti xa tiko ra hina se mina ni tsenga ku maendlelo lawa ya ku loko hi byeriwa ku swilo a swi endlisiwi leswi hi nga lavi ku landzelela hi ndlela leswi a hi fanele hi landzelerisa swona ni twa ingaku swi hoxekini muhaxi ku nga va ku ri yini hi ku vona ka n'wina xi n'wi susumetaka ku va a endla maendlelo ya muxaka lowu i sindza ra honyolola la ka leyi mina na n'wi hi vulavulaka hi yona mani le ka yona ya ku i right kumbe i wrong kumbe lava va n'wi susaka va right kumbe i wrong mara la ni va concern na ku va worried hi procedure leyi nga ku yi tirhiseni yi nga ri ki legal and ya kha a ri mutivo wa nawu swa hi hoxekisa because loko siku rin'wana ku ya onha mina ni ngo va munhu ntsena mathevula ni ya behave hi ndlela leyi ni ya treatiwa differently and yena ni n'wi voni va n'wi treatini that differently so hi la swi fikaka swi hoxeka kona and swi fika swi hoxeka hi ku yena i mutivi wa nawu wa wu tiva nawu lowu hi vulavulaka hi wona ku tlula mina n'wina hi ngo wu vulavula hi fika hi wu kuma kwala moyeni n'wina mi wu researcha mi endla leswi mi endlaka swona ku hi ta kota ku vulavula hi mhaka leyi mara munhu loyi hi vulavulaka hi yena na nawu lowu wa wu tiva a nga va na ti-loophole leti ti endlaka a behave this way ti va ti ri kona se why a nga lavi ti-loophole hi ndlela ya xinawu leyi a nga ta teka mfumo a wu yisa court a ni vo va tirhisana swa ti-court a wu yisi court a ni va endla va tirhisana swona vanhu lava va kulukumba la tikweni swo tshama va kha va tlanga hi nkarhi wa hina va yisana ti-court muphalavura i tsale ka TikTok a ku za endla leswi u lo helela hi maqhinga n'wina mi ri
loko a helele hi maqhinga then a endli leswi maqhinga yo helela ma vula ku swona mara i nga yi mahlweni ka i onhetela mina ni twa ingaku aka xiyimo lexi yena a nga ka xona swa hoxeka ende swi chicha xindzhuti xa yena ku tikuma u hanya swi fananisa na loko vaakatiko ku ri na mhaka yo karhi yi nga va khomeki kahle muhaxi matshan'wini ya ku va suka va apply ka masipala na le ka va magistrate va lava mpfumelelo wa ku kombisa ku vilela hona xa hi kuma va pfali ndlela Giyani College loko ri Giyani loko ri hala Joni hi kuma va pfali ndlela Thembisa kumbe Afos Loras hi mhaka ku va kwatile ku kombisa ku vilela la tikweni leri swi pfumeleriwile mara ku kombisa ku vilela u nga pfumeleriwangi ku famba ya kombisa ku vilela hi ndlela leyi nikiwa na maendlelo ya kona swi va swi hoxekile so loko ma yi vona loko maendlelo ma mixaka lowu kahle ni navela ku tirhisa rito lera anaki ya muxaka lowu yi tirhisiwa hi munhu wa xiyimo xo fana na muyimeleri wa vaaki ni twa ingaku swi compromise mafambiselo ya tiko ra hina Nemetweni enko mani twa siwela ku vona va ri yini siwe nhleka siwe va ha ri kona ta ka advocate Tsietsi Ramatsekisa ku nga ri khale ta twa ku va ri yini ku xiyimo xi tetani i khume nkombo timinete ntsene ku bile a ku nga si ba awara yan'we hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus amukeleni bongani la hi twa ku va ri yini nhleka Ay khalanga mjani pfukeni ku na minjani bati lawa la court judgment la tolo la pulukwana ya safana musi abangapana kupala na thubu saba hela na court modala mapana musi mpopo eno dokta bisiwa na ngwana license safana musi ku xavisiwa ku ri ha license ku tluriwa nkarhi wo pfala a va pfali but ala ka masakona ne kuna ndhawu yin'wanyana swi swa mikhambi swi vula la a nga tela papila ka hala ala ka masakona ku kona ku vitaniwa hi leswo rhangisa swa vavasati a ku pfali kwalaho ndzi ri tiri leti leriwa hey vi nga ri katsa a ni ri try loko pfala ku hala ka kuzana ku hala vanhu u ta twa munhu loko tshamile ku a hi kaya hi hala ka masakona ku pfala ende hi loko swi ku va nga pfalanga se a swi pfuni nchumu ku veka milawu leyi hikuva yi tirhi ebontype va veka milawu swa fana byala bya xavisiwa ku nga ri na license a ku pfariwi a swa fana swilo leswiwani ebontype vo ti vekela ntsena milawu yaleyo ene va tivela na kun'wanyana ku va ku ri ku swanele police station ku nga pfali vusiku hinkwabyo ma swi vona ku njhani kwalaho nemetweni banki enkomo a hi tweneni ku advocate vona va ri yini ku xiyimo xi tetani 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula i 14 timinete ntsene ku bile ku nga si ba awara yan'we mahungu ya misava wena u ri yini ke xana xiboho lexi nga tekiwa loko u yise swihehlo swa yena ekhoto va pfumeleriwe ku yima na a ni swi twisisi leswi mi nga swi tsala khazamula vangani kumbexana no ka ni nga swi voni kahle kambe leswi n'we mi nga tsala swona mi tiri xana xiboho lexi nga tekiwa loko a yise swihehlo swa yena ekhoto va xi pfumelerile ku a yima na va xi pfumelerile ku a yima na a xi pfumeleriwanga a ni tivi vongani n'wina mi ri yini a hi kumeni advocate Tsietsi Ramatsekisa hi twa ku vona va ri yini timhaka leti ta musirheleli wa vaaki kumbexani va nga ta yini ka xifaniso xa kahle advocate nhlekani enhlekani muhaxi na vangiseri va Munghana Lonene musirheleli wa vaaki a yi entirhweni namuntlha i swilo leswi kumbexani loko hi swi langutisa mi langutisa na ndlela leyi inquiry leyi a yi ka yi fambisa xiswona mi ta swi vona ku ri i munhu loyi minkarhi hinkwawo va lava ku va va tisa swihlamariso swo hambana hi mhaka ya mafambiselo ya inquiry hinkwayo mi ta swi vona ku ko tala va tikomba va ri munhu loyi
a tshamaka a ka a hleketa strategy swa ku lava ngopfu a ni ku ni swi veka njhani mara ku va ku ri na attention leyi va yi lavaka andeni leyi mina loko ni yi langutisile nkarhi wun'wani a hi attention leyi kumbexani a va fanele va yi endla kumbe va yi lava ku ya hi xiyimo xa ntirho lowu va nga ka wona na ku twisisa mafambisele ya nawu va vonakala va ri munhu loyi o ka a nga swi twisiseki ku swilo hi nawu swi famba njhani kumbe vanhu lava va tshamaka na vona va va advisa ku na ti-advice tin'wana leti va va nyikaka tona to ka ti nga fambi kahle kumbe ti nga twali hi xinawu hi ku leswi a va fanele va swi endla a va fanele va communicate kumbe hi ndlela yaleyo va nga communicate na yona na president ku nga munhu loyi a nga na matimba yo va suspenda va communicate ku loko ri ku va vuya ehofisini va vuya rini hayi ku fika va ti yisa ehofisini va endla va khosa drama leyi va nga ku yi khoseni swi veta swi hi nyika na mihleketo yo tala ku himpela munhu loyiwani na ti-inquiry leti fambaku na ti-inquiry leti a ti khomiwile kumbe hi mhaka ya matirhelo ya vona na matwisiselo ya vona ya ku fambisaka nawu swi tisa ti-doubt to tala swi tisa mihleketo yo tala ka hina ku himpela swi vula ku munhu loyiwani nga ku kahle a nga ri na vuswikoti na ku twisisa ku va a fambisa office liya ku ve swilo leswi va swi endlaka va swi endla hi mhaka ku a va tivi nawu kumbe va swi endla hi mhaka ku va lwisana na ku kandziyeriwa a hi mhaka ya ku lwisana na ku kandziyeriwa ku ya hi ndlela yaleyo mi ta tsundzuka ku kahle inquiry leyi se yi na swi swin'wana ngwa ku swi fambelana tipolotiki yi na ku fambeliselana na ku lwisana ka vona na president leswi a swa ha tumbeteki va tshama va ka va swi tikomba ku i munhu loyi a nga anyipini kumbe loko va fanele va va ka tipolitiki va nghene njhani hi ku vona laha a va fanele va ta sirhelela hina tanihi vaaki a hi swilo leswi va nga swi vulaka kumbe swi nga vuriwaka ko tala ku va le ka tipolitiki i swilo leswi mi swi vonaka hi maendlelo ya vona ku nga ku na ku lwisana ko karhi lava loko va nga nghenela ka kona va ka va lwisa president hi ndlela yaleyo a hi swilo leswi swi nga xihundla a hi swilo leswi loko mi langutisile mavulavulelo ya vona na ofisi ya president kumbe na president mi ta swi vona ku i vanhu lava va nga anyimpini i vanhu lava nga ku na mahungu ya tipolitiki nga ku ya le ndzeni na hambi ya nga vuriwangi hi ndlela yaleyo mi kuma ku i swilo leswi kumbexani va swi vulaka hi nomo wa vona kambe mi ta hleketa ku va loko hi ka hi analyzer inquiry leyi na matirhelo ya vona swi tele ngopfu leswi hi swi langutisaka ku ngaku a va ri na ku rhandza ko karhi loko swi fika ka munhu loyi kumbexani va nga nghena ofisini va ri ehansi ka yena ku nga president wa khale kambe swilo leswiwani swi vulaka hinkwaswo a hi swilo leswi mi nga ta swi kuma kumbexani va kha va swi vula hi nomo va zama ku swi tumbeta minkarhi hinkwayo kambe loko mi swi analyzer ivi mi swi connecta kahle ma swi vona ku na ku lwa ko karhi loku ku nga nghenisa na tipolitiki na hinkwaswo ni vula leswi hi mhaka ya ku loko a va ri un'wana a va fanele va ri munhu loyi kumbexana a nga tshama ehansi a langutisa nandzu wa yena a nga ri ku lweni hi ndlela leyi va lwisaka hi swona a nga ri ku lweni hi ndlela leyi swi hetaku swi ka swi vonaka kumbe hi heta hi ka hi interpreta ku himpela la yi sukile a xikarhi ka vona na president ni le ku languteni papila leri nga tsariwa hi hofisi ya president ri tlhela ri komba ku hlamula ka swin'wana swa sweswi va nga swi hehla ka papila ra vona musirhelelo wa vaaki ivi ku va minjhekanjhekisani ya mapapila mambirhi ivi musirhelelo wa vaaki va pfuka va ya entirhweni sweswo hinkwaswo swi va veka ka xiyimo xa njhani ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku sweswiwani timhaka ta ku languta ku ringanela ka vona ku va ringanerile kumbe a va ringanelile ku va xitulwini lexiwani status xa ko xi fika kwihi mi ta tsundzuka ku ka nkarhi lowu hi nga ka wona na xiyimo lexi va nga ka xona
loko swi ka swi ya hi poso leyi ya ku va musirheleli wa rixaka a ku na swo tala leswi va swi luzaka hi ku lo sala tin'hwetinyana ku theme ya vona yi hela hi swona swi endlaku ku mi kuma ku va ka tshama va ka va jikajikisana na president va lava ku komba ku na vona kumbexana va na strategy xa vona ku na mahleketelelo ya vona ku ya hi inquiry kumbe ku ya hi ndlela hinkwayo leyi inquiry leyi nga fambisa swona mi swi tiva ku nga ri khale hi ta va se ku ka ku yiwa palamende ku va kota ku vota ku va huma kumbe a va humi na ene swilo leswiwani swi nga ndleka nkarhi wa vona wo huma wu nga si fika swi ta tshama loko ko fika ku votiwa hi mpela va humesiwa swilo leswiwani swi ta tshama swi ri xilondza xo ka xi nga heriki ka vona loko swi ya hi ntirho lowu va tirhaka wona kumbe profession leyi va nga ka yona hi ku hi ta tshama hi kha hi swi tiva ku i public protector luya wo tshama a humesiwa hi mhaka ya ku hi palamende hi mhaka ya ku a nga koti ku tirha kumbe a nga koti ku twisisa mafambiselo na ku va na vuswikoti byo fambisa ofisi leyi ya public protector ku ve ofisi ya public protector advocate loko ka hetisela yi na xinduti na ti-public protector leti hi nga tshama hi vulavula hi tona va Thuli Madonsela va advocate Mshwana ivi mi languta lava nga kona sweswi mi vona yini ku na ku hambanahambana kusuka kwale loko mi kha mi vuya ka va Mshwana na lava va nga jaji ndzi vito ra vona ri ni tsutsumilenyana ku ya na ku fika laha ka advocate Thuli Madonsela ku fike laha nkarhi wa advocate Thuli Madonsela ofisi liya xiyimo xa yona xi nga ya ehenhla swinene xi ya ehenhla hi vanhu va sungula ku dyondza na ku twisisa ku ofisi liya yi tirha yini se swi fika laha swi vonaka ku ngopfu loko ku ri ku kota munhu loyi kumbexani hi vona ku nga ku a nga hava vuswikoti kumbe wa tsandzeka ku fikelela ka standard lexiya kumbe xiyimo lexiya advocate Thuli Madonsela va nga xi veka hi ku nkarhi luwa a hi swi vona ku ku na ntirho lowu nga ku ndliweni na koho na ti-inquiry ta vona vulavisisi bya vona a mi swi vona ku i vulavisisi lebyi ko tala loko byi challengiwa byi yisiwa a ti-court a va fika laha va vuyaku va hlurile se standard lexiya xi chika swinene loko se xi chika vanhu va langutisile hi matihlo ku endleka yini swi lava ku se va fanele va distracta attention ya vanhu hi mhaka ya ku va ka va lwa hala tlhelo va lwa na van'watipolitiki na yini swilo leswi a va fanele va nga swi endli kumbexani hi vonelo rin'wana van'wani va nga hleketa ku a hi mhaka ya ku a va swi koti mara hi mhaka ya ku kumbexani va tipolitiki a va nghenelela ngopfu kumbe va yisa a ti-court kumbe ti-court a ti fika laha ti tengaku milandzu ti nga yimi na vona i swin'wana kumbexani naswona hi nge swi teki hi swi humesa hi swi yisa a tlhelo ngopfu loko hi langutise matirhelo ya vona kumbexani va attention ya vona yi fike yi famba kwalaha hi mhaka ya ku se a va langutane ngopfu na ti-court instead ya ku ri va tirha ntirho wa vona kambe xin'wana lexi xi endlaku ku hi langutisa swinene matirhelo ya vona i mhaka ya standard xa ti-report ta vona leti loko ti hlayiwa hi ti analyze ku ya hi nawu a swi vona ku ku na swin'wana swo ka swi nga famba hi ndlela ya kona kambe xin'wana i ku ku va na mahungundlela kun'wana swi kona kun'wana hi nga kuma ka ti-court judgment ku ri ku ve na ku cinca a ku ri na ku cinca ka ti-report hi ndlela yin'wani kumbexani hi mhaka ya ku a va nga swi lavisi swona kumbe ku ri na ku hleketelela ku va nga va yima na van'watipolitiki van'wana se swilo leswi hinkwaswo hi fanele hi swi hlanganisa hi langutisa ku hinkwaswo swi kahle kumbe a swi kahle swa wela ka ku va hi swi tirhisa ku ofisi leyiwani ntirho wa yona i ntirho wa njhani vanhu lava nga ka yona va hlonipheka kumbe a va hlonipheki na advocate ni mi twi ni khensini hi khensile swinene inkomo khani mako I can advocate dokodela Tsietsi Ramatsekisa va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga xiswona ku na miyingiseri laha a nge ri yena plasmatic a nge ri this issue ya public protector is political which need to be resolved internally anesti ku internally kwihi hi ndlela leyo kasi khalanga ri president must stop playing games ta yini kambe
Okay luwa n'wana e vulavula hi timhaka ta ku radio yi chaya vusiku na nhlekani kambe ke ni pfumeleni ni kandziyela sweswo mixer mgarandona FM sale timinete timbirhi a hi twenani loyiwani ku nga Maceke Richard Maceke the junior Maceke nhlekani Mzangu pfuka hi pfukini ku na mijani hayi pfukile ma I can't na nkarhi wa kona wu herile lexi nga ta xi vula a na ku yima na muhleri hi tlhelo ra hala ka public protect lava ku huma moyeni sweswiwani va vulavuli ngopfu hi tlhelo rin'we ntsena va nga vulavuli hi tlhelo rin'wanyana nyimpi yi kona xikarhi ka president na musirheleli wa vaaki lexi nga kona xo sungula lexi vutisa ku ri vona suspendiwa na and it is vo suspendiwa suspension ya kona yi teka nkarhi wo leha ku fika kwini ku ya hi nawani loko munhu a suspendiwa ku na nkarhi lowu nga pimiwa ku ri hi fanele hi va heti process leyiwani ya ku n'wi vona nandzu ka leswi a nga swi endla kumbe njhani ivi hi kota ku n'wi hlongola suspension leyiwani yi tikomba nga ri se yi ya hindza na nkarhi lowu a va fanele va thoriwile va ri ofisini leswi endlaka ko va nga ri ko va pulani ya ku va susa exitulwini va nga kumeki va karhi va tirha ntirho wa vona until term ya vona yi hela va ri ka suspension why sweswi emuhleri va nga swi koti ku focusa ka ku langusana eka tlhelo ra swona na kambe aningo loko kwala ka suspension yaleyo ku na process leyi nge le ku endliweni se loko process yi ri ku endliweni hikokwalaho ka yini vona se va la ku ta va tlhelela ntirhweni yi nga se hela va ta meka sure ku va ku hela term ya vona va ri ofisini va nga ri ka suspension ku swi ya languseka hi ndlela yin'wanyana loyi a nga ta va thola next time a ku term ya wena leyi ofisini ya public protect as a public protector yi herini u ri ka suspension a va na vito ra kahle hi ndlela yin'wanyana kambe a hi mhaka ya ku basisa vito Maceke i mhaka ya ku wehe sweswiwani i suspendiwile ku na process hi leyi a yi nge heli ene na vona va hoxile xandla ku yi hlwela matsundzuka sweswi a swi kha swi endleka i nawu wa South Africa wu pfumela swilo sweswo mara kombisa ku xiswona hi ku se hi le ka process yo endlani yo thola wun'wanyana and already va ha ri ka suspension a va fanele va vhela va hetisa xikan'we va hlongola swi hela ni loko va yisana tikhoto va yisana va ri handle ka yini ka office ya public protector ku va suspendiwile a swi loko va hlongoriwile va ha ri kwalaya ka office yaliyani se a va fanele va heta process leyiwani ku ta tholiwa wun'wanyana se va ri handle va hlongola kunene xikan'we loko izeteka xiboho Maceke xa ku sweswiwani swilo wena i fambi gondolo i fanele swi hleketa ku loko laha no nghena laha swi ta na vo loko va kha va tlhontlha milomo a va fanele va kha va tlhontlha na sweswiwani ne loko ku ri ku va lava ku swi hatlisa a va fanele va tlhontlha nawu kambe ematshan'wini ya ku tlhontlha nawu vo va ya kwini va ya hofisini laha swi tlhelaka swi tisa minjekejekisana swi vuya kwala ka tlhelo ra ukulu wa xipolitiki a ku luwi timhaka ta nawu laniwani na ku hi fike njhani ka nkulu wa xipolitiki ku ve musirhelelo wa vaaki i fanele nga ve n'wa tipolitiki a ni politician i munhu wun'we la i president loko va ta suspendiwa a va ri ku investigateni ka president vo va lava nga va hlongola u hlongola njhani munhu la nga le ku investigateni hi leswi ni fanele ni ta report ka wena ni ku lavisaka milandzu u nga na milandzu ivi u ni hlongola swin'wana a swi tshami na mara Maceke na n'wini mi nga pfumela ku a va lavisisiwa hi mhaka ya ku hi ku nikisa a va lo suspendiwa hi mhaka ya ku vele ku lavisiseni president a ku ri na swilo leswi a swi kha swi endleka before sweswo kambe hi ta njekajekisana hi yona nkarhi wun'wani i mani twa mahungu ni kenseni Maceke eko timinete timbirhi se ku bile awara yan'we hi hlwerise tatana Hlulani Fanwal Magayisa a hi va twi ku mahungu ya misava ya lama va nga hi tshembisa ya fambisa kwini Gayisa eJohannesburg Tembisa Alex Nasowetho ku ya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula khensele mahungu ya misava tatana Hlulani Fanwal Magayisa va ta vuya na man'wani mahungu hi awara ya mbirhi hi hafu ku bile awara yan'we hi loko hi ta va hi kha hi kuma nhlokomhaka ta mahungu yalawo lawa ya nga ta va ya ri ya awara ya mbirhi ivi hina hi huma hi ndlela leyi ku nghena xipano lexiya xa dzumba ra mina ku nga ta va ku ri Ike Ngobeni na Mchangani va mi tisela nongonoko dzumba na mina hi ndlela yoleyo
kasi ke namuntlha vayingiseri va Munghana FM ma ku twa eka mahungu va ku Afrika-Dzonga ikhonomi ka kotara ya vumbirhi yi ndlandlamuke hi 0.6 wa ti-percent. Xana swi vula yini swoswoleswo? Hi amukeleni N'wanati i tatana Risenga Maluleke i Statistician General lava hi bulaka na vona vanhu lava pfuvapfuvaka tinomboro, se va pfuvapfuve tinomboro ivi ti hetelela ti va komba 0.6 wa ti-percent. N'wanati nhlekani mi amukeleli ka Munghana FM. hi losile muhaxi vakon'wani na ku losa vayingiseri. Hi hlanganile namuntlha laha hi xiviko lexi mahaka xi humesaku tani hi va Statistics South Africa mi ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga ka kotara ya vumbirhi yi ndlandlamuke hi 0.6. Swi vula yini? Muhaxi xo sungula swi komba leswaku ikhonomi ya hina ya tiyisela swinene eka ntlhontlho lowu yi nga hlangana na wona, ngopfungopfu eka ntlhontlho wa timhaka ta mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. Hi ta va ha vonile halaya ku hambileswi ikhonomi ya hina yi nga komba ku tlhandluka hi 0.6 wa ti-percent, xiyenge xa gezi na mati leswi swi tirhisanaka hikuva ku kuma mati ya emadorobeni ku laveka gezi xi tlhelele nyana endzhaku hi 0.8 wa ti-percent. Kasi hala tlhelo ni xiyenge xa swo famba ku nga transport na xona xi kumeke xi phijeka swinene, kambe swiyenge leswimbirhi swi nga tirha ngopfu ku hoxa xandla i xiyenge xa mpfuvapfuvo wa tinhundzu ku nga manufacturing na xiyenge xa timali. Swiyenge leswi hi swo swi nga hoxa xandla xikulukumba ngopfu, kasi xiyenge xa mpfuvapfuvo wa tinhundzu xi tlhele xi tlhandluka hi 2.2 wa ti-percent loko xi hoxe xiave xo ringana 0.3 wa leswi nge ti-percentage points ka ti-percent leya ta 0.6. eka kotara leyo yi nga hundza loko mi kha mi hlamusela a ku ri na swiyenge swo karhi leswi a swi hoxe xandla ka ndlandlamuko. Sweswiwani hi swi nga hoxa xandla ka ndlandlamuko lowu? Ni le ku languteni na swi vona ku ka kotara leyi nga hundza ku ri 0.4, sweswiwani 0.6. Swi vula ku mpela ku na ku ndlandlamuka ko vonaka laha. Hi swi nga hoxa xandla? Xo sungula muhaxi, hambileswi ikhonomi ya hina yi tiyiselaka, a yi se ndlandlamuka swi tshamiseka, ya ha ri ka ntshikelelo wukulukumba. Kambe hi ta va ha vona ku nga ri ka xiviko xa namuntlha leswaku ku tlakuka kumbe ku hungutana ka xiyimo xa minxavo hi vanhu, consumer price index, ka tinhundzu teti va ti langutelaka ni vukorhokeri, nakona ku le ku henhleni. Swi vula ku madurhelo ya swilo lomu va kumaka ku pfuneka kona ku sungula ku hungutana. Kambe tanihi laha se hi nga boxa ku mpfuvapfuvo wa tinhundzu ngopfungopfu eka swiyenge leswiya swa xipetroleum kumbe swa mafurha na sweswi swa hinge i ti-chemical products, swimakiwa sweswi swi yelanaka na mirhi na hinkwaswo sweswi swi akiwaka hi ku tirhisa mafurha, na sweswi swa ti-plastic na tirhaba, ku nga ha va mathayela, ku nga ha va sweswi va swi tirhisaka ku sirhelela tintambu loko ti nghena lomu tindlwini, naswona swi hoxe xandla xikulukumba. Kasi eka xiyenge xa timali muhaxi, ku ve na xiyenge xa ndzindzakhombo ku nga insurance na real estate, laha vanhu va xavaka kona tindlu kumbe va xavaka kona miako, na leswi hi swi vitanaka financial intermediation. I mali leyi hundzaka hi leswi handleni swa va lava va pfunaka, ku nga ha va lava va stock exchange, lava va hi pfunaka ku vona ku xavaxava minxavo yo hambanahambana ya tinhundzu ka mabindzu lamakulu, kumbe na va lava va pfunaka van'wani hi ku hundzisa timali ko fana na le tibangi. Ku na timali letiya va hi koxaka tona loko va ri karhi va hi pfuna loko hi koka mali hi withdraw kumbe hi lava ku pfuniwa hi swin'wana. Hi swona na swona swi nga hoxa xandla.
kuve loko ikhonomi hi ku angarhela ya ha ri hansi ka ntshikelelo hambi yi kha yi ndlandlamuka ku ya hi ndlandlamuko lomu xaxameteke Mwanati ku na swiyenge leswi swi tikomba ku ngeti swona swi ya swi kha swi nyanya ku tikeriwa swa kota ku vonaka loko mi kha mi pfuvapfuva tinomboro mi kuma xiviko lexa mi vulavulaka hi xona namuntlha? Eka vula muhaxi, swiyenge leswi dzungaka matsolo i xiyenge xa swo famba ni vuhlanganisi, transport, storage and communication, lexi xi nga tlhelela endzhaku hi 1.9 wa ti-percent. Kasi xa leswi switirhisiwa swo fana na gezi, gasi liya ya moya liya na mati naswona swi tlhelele endzhaku. Na kwalomu mavhengeleni ku nga ka timhaka ta bindzu na kwalomu ku phakeriwa kona swakudya kumbe lavaya va fambaka va hi phakela kumbe va hi swekela swakudya ku nga trade, catering and accommodation na valava tihodela, swi tlhelele endzhaku. Ni xiyenge xa vumaki bya tiyindlu kumbe miako ku nga construction, naswona swi tlhelele endzhaku. Hi swona leswi nga va ni ntshikelelo wukulukumba leswi muhaxi. Se swi vula yini ka xifaniso lexi mi xi kumaka ka tikotara letimbirhi loko hi kha hi languta ka timhaka ta ndlandlamuko wa ikhonomi? Xo sungula mi ta tsundzuka a ku ve ni mavonelo yo karhi ka kotara leyi nga hundza, leswi a swi ta ku ikhonomi ya hina yi ta ngoka yi va ka leswi va swi vitanaka negative growth hi xinghezi. Kasi xa vumbirhi ka kotara ya leyi ku na lava a va pimanyetile va lava va pimanyetaka leswaku yi ta khandziya hi 0.1 wa ti-percent. Se ku va yi nga tlhelelangi endzhaku kumbe ku ngoka ka kotara leyi nga hundza, yi tlhela sweswi yi nga tlhandluki hi 0.1 kambe yi tlhandluka hi 0.6. Swi komba leswaku ikhonomi ya hina ya ringeta ku tiyisela, yo va ni ntshikelelo swinene. Hi ta tlhela hi langutana lomu makaya, matirhiselo ya xuma lomu makaya. Hi kota ku vona ku lomu ya makaya lomuya vanhu va ya tirhisa kumbe xiyenge leswi swi vitanaku household consumption expenditure i matirhiselo ya timali lomu makaya. Xiyenge lexi xi nga hoxa ngopfu, xi nga ringeta swinene i xiyenge xa swo famba, leswi vulaka ku vanhu va ha ringeta lomu ya makaya ku tirhisa mali ya vona ku nga ha va ku ya mintirhweni kumbe ku ya kwalomu va tsakelaka ku ya kona, hala tlhelo na ku va vana va vona va ya swikolweni. Hi ku hi vona ku na xiyenge xa dyondzo ni xa rihanyo, naswona swi ringetile ku tlhandluka. Kambe ku na xiyenge lexiya xa leswi swi vitanaka restaurants and hotels, lomu ya ku dyiwa kona na lomu ku wisiwa kona tihodela, naswona xi tlhandlukile. Xi nga endla ku xi tlhandluka, mi ta tsundzuka leswaku loko mphakelo wa gezi wu va ni ntshikelelo, vanhu lava nga madorobeni lamakulu va nga vona va nga na xuma xo hlaya, va ya dya lomuya ku dyiwaka kona lomuya va nge hi le ti-restaurant. Kasi hala tlhelo hi vona food and non-alcoholic beverages, leswi ku nga swakudya ni swinwiwa leswi nga ri ku ni switswotswi, swona swi ve na ntshikelelo swinene. Vanhu lomu makaya a va ka kotara leyi a va xavanga ngopfu tifenichara na switirhisiwa swa kwalomu makaya. Leswi endlaka swona i ku va mi vona leswi ya hi nge inflation, ku tlakuka ka mali ya vulombisi ka ha ri ehenhlanyana. A hi tseleni Mwanati, ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku ikhonomi ya hina ya ha ri hansi ka ntshikelelo. I yini xi tshikelelaka ikhonomi leyi hi ku vona ka n'wina loko mi kha mi pfuvapfuva tinomboro leti? Ni swi languta hi kotara muhaxi. Xo sungula hi ta vulavula ngopfu yona kotara ya leyi nga ka yona leyi. Mi ta tsundzuka xiyenge xa swo famba xi kombe ntshikelelo swinene, kasi hala tlhelo mphakelo wa gezi hi ku siyerisana na wona wu na ntshikelelo wukulukumba ngopfu eka swiyenge swo tala.
ngopfungopfu eka swiyenge sweswi hi swi vonaka swo fana na mabindzu ku kona kun'wana va fanelaka ku pfala mabindzu for nkarhinyana kumbe nkarhinyana hi siku ku yimela gezi ri vuya va kona lava va nga na sweswiya va swi tirhisaka va nge ti-generate na swin'wana swa ti-solar swo tirhisa ku kuma nikisana gezi eka miseve ya dyambu kambe a swi ringaneli swi komba ntshikelelo kasi xiyenge xa vuaki ku nga construction xi tshame xi ri ka ntshikelelo nkarhi wo leha swinene hi swona leswi hi swi vonaka muhaxi N'wanati khenseri swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ku dya ku engeta ku khensa mina muhaxi ni ku khensa vayingiseri na ku tshemba ku ha hlantswa se yi le ndleleni vakon'wana loko a mi lo miyela yi ta hatlisa loko va ha swi vulavulela swi ta hlwela hi ta romba vakon'wane vakongwana khensa okay sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Statistician General Risenga Maluleke loko hina hi ri busy ka hi vulavula hi ku tlakuka ka ikhonomi phela loko ka kotara yo sungula ikhonomi yi tlakuke hi 0.4 ivi kotara ya vumbirhi yi tlakuka hi 0.6 ani swo vula ku ka kotara yo sungula hi nga vula ku ikhonomi ya tiko riru yi tlakuke hi percent yin'we kumbe yi ndlandlamuke hi percent yin'we maswo leswi swi hambana ku kule na leswi van'wana va kha va vulavula hi swona ku namuntlha yi ta va yi ri ka 0.1 se i 0.6 a hi vuli ku hi swo a hi lava ho vula ku van'wana va kha va vulavula ivi swi twala ku swi nga hetelela swi nga vi swona leswi n'we kumbe mi va ku mi kha mi lavela swona khenseni Munghana swinene loko mi tinike nkarhi ni vona postara yin'wana yi ku hi Mugqivela siku ra vu9 President Tsietsi Ramatsekisa va ta va ri Giyani se loko va tini va vutiseni ku na un'wana muyingiseri a nga ni rhumela hungu la a nge khalanga a ni lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini ti-project ta RAL ti nga ri kona a Giyani mara a Polokwane ti ri kona a ni swi tivi ti-project ta yini kambe wena muyingiseri nga vulavula hi toho va ta va ri president va ta va ri Giyani hi Mugqivela loko ku ve postara leyi vula ntiyiso va vutiseni handle ka sweswo mi ngo kuma ndhawu leya timhaka ta mintirho ya vaaki na magondo na vutleketli a Limpopo kumbe magondo na miako a Limpopo mi twa ku vo va ri yini hi mhaka ya ti-project tati a ni ti tivi no ti tiva mina ti-project leti mi vulavulaka hi tona muyingiseri wa mehe kambe na khensa swinene loko mi tikisa tlhelo rolero 21 timinete ntsena ku bila ra ya 13 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula na mbona mi lava ku vulavula kambe ku na lava nga hi rhumela mahungu ka 065 755 3911 se hi mhaka ku na vo va hi rhumerini na vo va lava ku hi twa matitwele ya vona ani wo sungula hi loyi ya boyfriend ni kombela ku mi hi kumela vanawu va ta basisa mhaka leyiwani because like okay ku na munhu loyi wa n'wansati wa ririmi leri ni nga vulavulaka rona mina na n'wina a nga duma ku hala Limpopo hi n'wana ka ndhawu leti hinkwato a fambaka a nga mbalangi nkarhi wun'wana tisive makamba ma malamula nkarhi wun'wana i tisive hi tiplastiki ta xinkwa nkarhi wun'wana a nga tisivangi hi nchumu a fambaka a lengalenga a hala na hala phete ku olova hala tlhelo a rhambiwa wa bukiwa tindhawu leti hinkwato ka a kumeka va a cina a nga mbalangi so swi vula yini na wu ri yini loko swi teka mhaka yo fasana na leyi phete munhu wo fasana loyi a nga fanela kumeka a khomiwa kumbe njhani na ni kombela mi ni vutisela ka vanawu loko ku ri swa koteka phete inkomu yana hi pfuna ku hi lavisa yena munhu yaloyo hi twa kambe van'wana lava va ti phuzelaku ve va swi lava swilo leswi ve ri ku kahle ngo loko ku fike nkarhi walowa hi ma4 enhlekani lowunene botpet na muhumelerisi Eric Nchindani mina no va na xivilelo mani hi mangetelelo ya mafurha swo famba lomu magondzweni hayi khona mani va ma hayeke ngopfu lero phelani hi ku na nkarhi nyana waluwa a ya ri hansi ku fananyana na sweswo still a va ku struggleni loko se swi nga lava nga veka koho ku va vhe va hi ndzondzometiku hi ndzondzometa mani a va fanele va khomanyana hi tingana swi ku iwa ku votiweni va ringeta va hi drabelanyana ku at least va hi rivarisa maxangu
se movha va hi tsundzuka maxangu lama ya khale se ya vhota njhani timbilu ti tirhisa sweswi hi ku hi le ku hluphekeni botpheta a hi khona munhu a va subsidize swi ya nhlanyana swi hi antswela mani amen hi bazi mano mina xiviti ka mageva hlekani lowunene botpet khalanga n'wana baba ya na mi twa mi vulavula hi mbilu ku vava hi mhaka ya gezi loko gezi leriwani wa ha qachiwa mhisa lowani vo tala kwala ka nongonoko walowo va vulavurile va ku laha ho pfariwa matihlo hi president Ramaphosa se vo mi komba manjheni ku ni mi pfarile matihlo yes mi pfumerile ku pfariwa matihlo hi sweswo so issue leyi fanele va kona n'wana bava laha a ku ri ku a hi pusheni agenda ya ku 500 billion leyi hi nga nyikeleriwa yona yi nga landziwa leyi yi tirhe yini atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga why hi fanele hi yimela ku China yi hi donatela ku ri ke hina 500 billion leyi a hi fanele hi ti chavela hi hexe sweswi xotaku ka electricity swa vava inokutshakela khawudini ka matani le ka hinkomo Nhlekani Budpet mulavula na Kaizer Mkhwebane kusuka Bushbuckridge la Justicia ne Budpet kwala ka timhaka ta gezi ya gezi loko xanisekeni sweswi ni vulavulaka na n'we sweswi gezi ri fambe na yena a ri sivuya ni sweswi hileswaku se hi sikwetani u nga ha swi tivi swa ku gezi leri ta ri ya vuya hi nkarhi munhu ko sala ku veni vhele ri famba hi khohlwa hi roho ri to tshika hi ri vuyile hi ri vona ri layithile Budpet sweswi loko u lava ku cheka u buka ni vanhu lava va nga ni swibindzwana swa switsongo va ti tirhiselaka ro gezi sweswi a va le ku endleni ka nchumu mali a yi le ku ngheneni hi ku veni gezi ra hi xanisa futhi loko ku ri la bush laha hi leswi dyambu ri hisaka hi swona ncovele frijini futhi hayi to bola laha ra hisa dyambu ri tanga ri pfuleleni nsirheleli wa vaaki enhlekani Budpet na muhumelerisi misirheleli wa vaaki swi tikomba onge i misleadiwini kusukela a ku sunguleni le ndzhaku leyi i state ya ku a focusa ka timhaka ta ku tirha ntirho wa yena wa ku protecta vaaki a famba hi ndlela ya tipolitiki a lwisana tinyimpi ta tipolitiki se sweswi swi tikomba onge u va ku khongeleni hi matimba ku ingaku a nga kuma xichasa xitsongo before contract ya yi hela next month a driba president a wela hansi loko yi hela president a wini emkasi ka ndhambi amen Khenseni mingiserome hi lo sala ntsena hi timinete tingani ta mune ku va hi fika makumu na nongonoko lowu a hi ku twi mingiseromeni ku hi nga kuma wun'we mingiseri ke hi hetisela hi yena nhlekani khalanga ni mingisera nongonoko lowuwani wa Afrika wa vulavula wa khensa swinene ku va mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri koho hi ndlela yoleyo kambe ke imani hi twa kumbexani hi nga kuma wun'we wo hetisela loko hi nga n'wi kumi hi ta pfumela ku hi fikisa sweswi a makumu na nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula kambe mhaka leyi ya timpahla leyi ya ku vanhu va hluvulelana lomu byaleni eva ka yini a ni jelezeli ku n'wina mi va ku mi kha mi hungasa a ni mi vondokeli timhaka ta leswi mi swi vonaka le byaleni kambe no ti vutisa ku swi vula ku nga ha ri khale hi nge hi xava swimbalo leswi hi nga mbala ne ni vula loko swi nga ha ri nchumu ku munhu wa a nga mbali swi vula ku a ni tivi a hi tweneni loyi i nhlekani DP minjhani hi kona minjhani pfukeni a ni na ku nghena nyana ka leya ya advocate Mkhwebane ya ku ya mina DP hayi se ni luze hope ka mani lava leswi va swi ndlaku nkukurimba wu tirhi phela se va tirhisa nkukurimba loko a ni no mi suspendiwile DP ku na process wa suspendiwa and then ku va na ti-findings so bona ti-outcome ya kona a hi si yi twa ku yintisa ku yini and then bona va decide ku va tlhelela ntirhweni a ni it's either i nyikiwa return warning or else dismissal outcome loko se swi helerile so bona a va swi tivi ku va nyikiwa fired or va nyikiwa warning na and then va decide ku hayi ni tlhelela ntirhweni namuntlha na president no hundzisa nje for now at least va swi twisisa no va byelela nawu procedure ku ni tlhelela ntirhweni namuntlha a ni ku kombeli
se loko ri ku inkukwirimba hikokwalaho ka yini va fane va endla sweswo va la ku fikelela yini ku ya mina ni vona nga va ndlela loku vo tshika va fike entirhweni va fika va koka and then va ndla swin'wana swi endla hi EFF le parliament swa va koka ku win va vaviseki hinkwavo va scratch check nyana and then va tsutsumela police station va apply case ivi ta fika hi byeriwa ku hi lidiwa njhani munhu loyi a rhumelaka maphorisa a abuse vavasati a ni voni xin'wana lexi a va xi va ringeta ku xi endla va ringeta sweswo ku zama ku kumbe loko va vaviseka nyana va vona scratch va ta ku hayi ni vaviseke emahlweni ka public so ku ta ku xutaxutiwile ku rekhodiwile ti-video kwala and then va tlhelela ntirhweni nemetweni kheseli buti wa mina khensa swinene a hi pfumeleni ku nongonoko wa hina wu ta fikisa sweswi makumu eka nhlekane lowu nongonoko wa Afrika wa vulavula wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pet Mathebula twana la Afrika wa vulavula a ni kombela ku poncanyana ku na mabyala man'wani khalanga no twombila mhivava ku na mabyala man'wani ma nga ku no wena ni lata mavitana hi mavito malama va swikwembu ntiki na vayini mabyala lama ma le ku yi dlayeleni ka rixaka hi kombela n'we mimani waku loko swi endleka mi to tshika loko ku ri ka mi tshiki mino hi vutihlamuleri khalanga i byala munhu bya ku loko i heta ku byinwa i heta ku nwa khapi if ba number 1 na number 2 nkarhi wun'we i byala munhu if miwa loko ku ri ku mi te mi ri 10 mi sungula ku holova hi xin'wina mi banana i byala munhu mara byi hi onhela ku rixaka ene rixaka hi languteri hi ta bolela tindlwini ku hina se hi le ku khala byini loko va fana lava ntsanani lawani va nwa mabyala va tshama va kha va wa va banana va ti endlela mihlolo leyi hinkwayo hala tlhelo va siye swisatani leswi a swi le tindlaleni vanhu va ka hina no no leya byala leyiwani ya swikombo nteki na leswin'wana a hi kombela leswi tshika swi le ku hi onhele ka rixaka n'we mi nwa ku swona banana leti nga emiehleketweni ya wena a ni tivi ku hi fike njhani wa vulavula swisatana swa ku swi le tindlaleni a ni tivi la ku i vula yini la miyingiseri kambe nangona ku fikisa swa makumu miyingiseri wa mina ni khalanga hi hlangana nakambe ka nangona ku lowu fanaka a yi ngobeni na hina ekwa dyambu ri hisile ne ya pfula ku tikeni kambe rini hi ta ku yini ku a ni ngo vhele na swilo swi nge pfuki swi ringanile se a ri ze to swi amukela hi ndlela yeleyo namuntlha hi na mabulu ya vakoko wa hina ma ta ka dyondziwa la ra vumbirhi ra kona mara loko ku Tuesday masocha khona lovise va hi dyondzisa swo tala mi nga ka yi like kota ku bula ya mbirhi a khensa la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.